Akuffu don't quite wagu NPP party no. Wagu NPP party Akuffu special. Wagu NPP party if you say ya no musa kwakra we be twa ntrosa. Nana nanka so your true for the true na bet na so the okay nyina efa nana do ayi mama ho no oboa. Your true no the bet na so na penny wo the true edi wanim kan who di wanim akopim aban because who chant time na your friend say ye go school ye tua kra wo kire ni wo sa we wo se ye ntia wo so a wo man kwala ni di wa che ni ayi nkatin kwan after the bet wa for 5 years fling busia wa gia fiti ha santo please so who to be fast habusa anya shi wa Ghana en kwala ko school so am breti obata ye ti jo kwa ya bade ye bre Oka kucha Akuffu Addo say onja say no ni na mwem oni ba heart no yampa ne bin yampa enye bin ti na yebotuma on simra from oye penny baby awadu ufrito a ube wu ntem nanti from ni nkwakwa wo eni anu no wa yempe obi anye oba ba no petrol ya he na petrol ya he anya 14 cities oka che so ba obete so anya sa na oka che penny a utwa ntro say ye print that ne. What's the meaning of this? I ask some go school. School free. Oh my! You school free. You school free. Yasumanu. Who to be shout nyama usu kachenge. Who the level so be shy. What you level? Yeah. Edom for ye ni ebeku. Ya ma soja nyeku. Soja to be nyeku. Edom for ebeku. Abusiafo ya mama kwaba edemo ba ebedu eye Accra ha ena dwadi kese no ne ejotonfo abepiem ewa ha na ye ba ye no eye nsem bia ekoso ewa eye oman Ghana mu a wo bi kire se pressure kese abeto oman ne so ebinum so kire eye 11 sensem afei so no free education na ba ye no eno ena abenam so ama oman no aho kire abamu eno ene abepie wa Accra montene so se ye betoto adwadifo ni bia no na afei ni hu se no Sam says, I never cost away your my Ghana. And Yabusiamuni, a chibla, while Bray room, and you want watching common. Abusiafo ya mama ha de ba eye ade ba Accra na eye mam pani nsemu a wo besi so keka ye ebinum a kire se wanfa anya adwuma ebinum so se wode ye ntia ne ya bo pini ya maame mu ewodwom ha na ya tutu wo ma no ne ya hwe se eye no kure se ya de ha wo mo eye ade nso ama wo mo nso ani abre enu nti enene ya bepiem wa ha ye nya ya maame no bi wa ha ye bebisa wo mo ensem ni se ne awiase amamu no esi koma ya ma wa ha Meju so me ba aha Adom channel so na ensemu a ekoso e wo ye mayimu mampani e besi so bo hye bebre no hye ye nanso niema a wa hye ase no ye ntimi hu ne odi kwowie afei ayi free education ya wode ba ye eno so abebo oman ne kapa eno ntimi bisa se aya no kwasem se dia manfo ka se pressure abo oman ni na ya no kra na aya no kra pa aya no kra na se aya no kra na dian na aba ma se na bufuo bi abehye nipa bi mu ama se wakasa editia se mpo afia ye se besimu se ne breso o metu NPP fo afia akonya no Akuffu Addo nkwade wagu NPP party no wagu NPP pa Akuffu Addo special wagu NPP party if you say ya nim sa kwakra we be twa ntrosa ya nim sa kwakra be twa ntro di o ka ye traga wanka after the bet wa for 5 years fling busia wa gia fiti ha santo please so who to be fast habusa anya shi wa Ghana en kwala ko school so am breti obata ye ti jo kwa ya bade e ta Akuffu Addo na wo akokla we waji upe and idea ti wa ya ntade amaye na na se ma me utimi hu ni se ya no kwasem se pressure wo man nim pressure dia wo man pressure po ya kitwa eja ka pressure no pressure no po dia kitwa double salansa na che se kwa ye se mampani no ye na da bia no obedada ye Akuffu Addo wa dada je mi do for dada je na mi penalty pass o mi do se dia mi penalty bio aya samu abusuan kane no wo se wodo no na enam sem bia wantumi amfa anya adwumanti odo ni nyina atie afiri nani so ye be wuram na afi no ya sanso abisa ye di nkomo edeko nti bia chibrel na ye mfa ye du ye
ya baby sound. Mama, the air or mine, we na ya hubi. I na the air na no ya de any maybe say. I am no question some man penny na na do down Akuffu Addo. What better so no the pressure be about mine. Pressure okom na wa ube wa hu. What was about them for nyina ko pressure? Pressure can about down for ni. Oh come di omo. Yes, omo nyina so ya bed. Obi twam ibodam ni twam. Friend say obo ni sem ya nu ya un president Ghana ka bodam ni na ka bodam ni na pa ni aya sam na chase pressure ka bodam iti pressure wokom kancha Akuffu wa ton aya sam pressure ba krom ama bodam ni kura na ma no obo ni nsam se pressure ka Ghana na me no ya na nkofo sam awo mo keka se ai na na do ba ye o man ni mo ya de ma me won se na mahama na wo so aya man pani dada na moke kan sem bebre e de fa mahama ho e na sika sai e ne masam ni ade e ne no na do abetena so na denti na afei no mo se nya ya nka mo hia na mahama bio se na nka so your true for the true na betena so de okay nyina e fa na do ayi mama ho no oboa e your true no de betena so na pani wo de true e di wanim kan who di wanim akopim ba aban because who chant. Okay, so you sure say free education ya be na dey can bo be free education ya mpe me to me ho ba e ma wo mehwe ma me me to me ho ba e ma wo mehwe ma me because the oya nyina e fake enya papa enti na wasanko no a hu ne say ye pe development o man ni mu ye pe development time na ye friend say ye ko school ye tua kra hu kire ni won sa we hu say ye ntia wan so a wo man kwala ni di wa che ni nkatin kwan wa mo anya na ye kese na ye kese pa anya meko ni ye friend say and I'm saying ka me my short to current me nyai because Akuffu Addo wa twantro or your dada for ni sa Kenneth for atano wasisa ni kron for the abeg show my mu ni mamu mu na omu disika Addo mo fi say ejimi yan vote mo mu no mu mbedi hine atifo busum ni aja watim ani ade abetina yeso Addo mu go for eti abroche ko school na ye manu mu bre konton kwala ye go school konton kwala go school Addo ya suma no free education me ba okopu petri school it's not force the banko your friend is free now say free ni anya the papa emwa say mine gun ano youth ni nyina kwasha youth no uba wo ma obeka say chinchira twa umanye say sister uba wo ma unye bi wo ma wadan ma kwasha youth no omu say ya nu na ha me because baby e wonu me baby what yeah bre koka cha Akuffu Addo say on say no ninam wem oni ba heart no yampa ne bin yampa enye binti na eboto ma on simra from oye penny baby awadu frito a ube wu ntem nanti from ne nkrakra wo ani anu no aya samu abusia yani achire mame wongasa samu me dia me kasa sunu kura ni say Minister of Agri and Akuffu Addo time ya board of electricity ahabana medina that here previous government be better to cannot do 1 city uti we are back to me and then do so uti and I do your life and any pipe yeah and I'm sorry 3 o'clock asana be called boots you anti Akuffu Addo omo man mu to na ya tumu ja because say no catch ya no say form for suffer uti form for suffer and na form for koro na koro ba ye onu na ko fa koro ba ye for na who want to put them c'est ça mi order c'est ça ma ko sani se fa baby ate du c'est ça mi tonya mi se wa nkoka na ba ukwa mi tonya mi enti cho baby dollar na cho c'est ça ma ko sani se fa am bi order bi ba na ni ma ye na ya ko fa eni oma bi ba ni
Fubia na di frama ye. Samia makwa na kwa kopo mu chow. On beti nyama no so. Because time I koto go no. Se fa ni kotura ya ti nyama so. But we go say yam bienti. Who to say we ya order that agent. Agent your pay price of pay bia and not frama ye. You crack so akofa here. He love the emperor. She love the emperor. Oni kanofoliata jaba he love you. Mupa mu he love you. Nana do just say sana manfo aka. Wo mo si he love you no. Enye ade a wo mo pe. Na yegusu enamu a ye pe obi ane. Oba no petro ya he. Na petro ya he. Anya 14 series. Okache so ba obete so. Anya sa na okache. Penny a utwa ntro se ye. Print that thing. Print na. What's the meaning of this? I ask some go school. School free. Oh my! You school free. You school free. Yasumanu. Who to be show nyama usu kachenge. Who the level so be swaye. Opo you level. Yeah, for any obeku. Ya masoja nyeku. Soja to be nyeku. Jom for ebeku. Jom for no masam wa mo kano. Wa mo se wa mo die. Ye be yeku ti sa. Ana ye nyi firi mu dia ma kano. Eno ana ye de kro. Ani ti mu ni e se ya no kwasam se pressure abo man ni mu ana. Trampa pressure de bia abo man no mo pa. Woto ayento. Bia abo ayede. Ade ye ntumu pani akatua. Ade ni nipa no ho ope. Nso so emu ayedin. Be bia ye bare ne taxes akese. Na chere wo hwemu a won se na na eba no free education be di animu. Wo betumi akesi sudua se free education ti e na ho kira ba o man ni man. Oh, there be policies in there. So ode nyoma gu akwam. Also the policy ode buy, but also ode nyoma foforo to akwam. Nya ni na free education. Na ye fa ne say ye mampani abedi akira na say ye mampani ankane no wote so eye mahama no wote so no nsem bebre ne ka fa ne ho na do dan kwan so ebetena aso no musa so hu ne say de adru ne yensan kwa back na say ye maintain. Oh, they just say maintain ne yankopon ya aduma 4 years 2 years here da enum yes ya ni asesem. Ai na chere say de ekwane de mo besesemu na ye de mampani fofura ba besiso nyame on hira say waje bre na wo ne yen adi nkomo ma me pa cho meti say wo so kasa bi ai mesra we aye pressure and some aba abusiamu ni enchi na ye nko nwura mu ai mame me ba cho me ma ha o mame ai said ye wi ase kwani de nyina enima setena ya duru mu eye mampani a wote so wa ba no eye aboshe bebre no de hye ne nso besi ne ye nyanya sa aboshe ni bi enti ye say aya no kwasem say pressure pay the pressure abeduru man yi mu an ai no pressure ne de no pressure beto yes e say bebre no kan me say be NPP ni pop beto abama NPP but ne ma no kan ni nya won tuni enchi ti wa ma pressure beto yes say ne ma nya e pass me say me second ball price what if am no na chere say na do dan ko e ba no odi nkan introduce policy bi say free education enti wo beji atumu say free education ti no man ni mo ayedian. Oh, free education ne kan and well when ne ma nso toto e na ototo won toto ni yi eti e besere na so on toto ne ma yi se ne be ne ma be fo na mampani a wotwa mu ye mahama amamu yi krofo bebre ne kan sam na do de yin so se bi ni wo mo ka enti ususu se afi a ye besimu ana se yi a ye bekura mu a ye beto aba no mahama nsamra ana se ye besa maintain na do. Oh, ene edu ha ebe hu se ne be ye no ai na mi won sha edu ha ye be hu se ne wo be ye no abusua ensemu a ekoso ani ensemu a ekoso eno no obi a kire na adwene de fa e amamu a ekoso wo my Ghana mu ma me ha Ja me do so me do na se de vi fresi ti wi dia na waton ne ma ade wa de me to wi na nya no wa ye oh aya amamu na aya na enti onya je eye season no ana aba sa oro de ma no obu o mo mbe nya be bu man no obi be ye bi wa me ni nyina nya me to okra mi bu ma mi tu me ye bi me je bi sa na tie onya hwe na chere se enye na se ma me won se ne ye kika se ye pressure abo man ni mu na wo beji atum age di se ya no kwasem se pressure wo man ni mu an pressure bi ani o man ayesu ene ye ban na ma na basa
na kyerɛ sɛ nana adoda nkwa eba no wɔhyɛ mmara bebree ne bɔhyɛ de ma ene kame akwa ete sɛ asɛ bɔhyɛ ne ebi nya mmaamu na wosusu sɛ nana adoda nkwa Akuffu Addo ene yɛ mampani a wotwa mahama wɔn mienu si akan a hwan ne bɛsa afa yɛ sa yɛbɛwura ɛgye sɛ man ankasa no yɛbu ne mfia wɔtwe ne yɛkɔ ne yɛbu ne mfia wɔtwe ne aka na mama waba ɔkɔ ne de wawie yɛn nana soso waba ɔno so bu ne man na obu ne yie a ɛyɛ ɔno a wɔmbu ne yie so a ɛyɛ ɔno a nti ɔno so aba no ɔbɛkɔ na saa nkɔfo mien deɛ obi akɔ obi a mabiem wobi akwa wobi a emmabiem abusuafo nsam na ne agu so a yɛbisa yi maame yɛbɛtimi ne wadi nkɔmɔ kakra meba acho me ma wa ha mejo siom nyina ya Ghana fu onti se bibi kɔ na wanka ya nyina ya tim enti wugidi se pressure wo man mu de pressure de bi wa ha pa wa ususu se free education na ebe hyemu e ma asesi sika dodo akɔwura mu no ɛno no susu bɛka ho asɛm sɛ free education ni de ye na me kwa me free education eye pa eye enti ususu se ayi 4 years a ebebe yi na mahama ene na adoda nkwa bɛka bo ma hwan na afi obetumi asafa na Addo na kasi na sa befa wo support na Addo na nsa befa na watu aso me da se e wa kwanya wo de e ma me no abusuafo de adru no de e ka me akoye se e fa na enye se na Addo dankwa e be san so afa e ya aba ne bie ma me ma wa ya nia se pressure ni ntie hu nia yenka hu aya no kura se pressure wo man pressure wa pa enti ususu se bo sha na Addo dankwa de hye no se wo ye bi nanso ebinum se wa anya adwuma wa fa anya adwuma enu nti na amasabi okom ababeto yenso wugidi sana adwuma no de aye bi but ekom de ho dada e no so abeka ho ezi aso ye ton ade a ye hu so abahefo GSK na ayifo so police fo so ba ti za de no wan hwe no wan ka ho asa abahefo ha ye wa papa okọ beji uska sika de ebisa se kwa abe ma na se kwa abe na chesa mami wo free education ya eba ya ye nyina ya ni giye wo betumi ake studio sa eno ene de wo hawo ene wo braba wa ya amamu ayimu free education e ka ho pa e ka ho ba abo ebinom so amoa ya nti eno so ka ho bi na ebi mu so ka say enke wo so de cut off point ebeto se be ya wo ma nim de wo fom no mo ahwe wo ma ben no na no so won sem kaye kakra wo ho ana Ghana ha na ebinom wo ska ebinom so ye ni bi nti e say nka o de sa de so beto yes nanka bibia ekọ because ebinom obi ebinom ye ni bi nso wa wo ni bi won mo no won bi no won ba mo na ekọ free education na ya ye ni bi no ye mba ebele pasa de wa ya boti say Ghana na enwe Ghana ayebasa Oshe boso ba bribery and corruption to be tracked and so we proud that na Addo so kra wo man 90 wo pesa wo kire say ya no kwasem se pressure e koso wo man Ghana pressure dey be koso wo man no ankasa so say wo ton hwe kra yo nto niam boa ye dene ese ya ba market kwa omo nto hwe na ye sanse pressure baga nti ti esra no ongugu niam mu man na bo sha wo share when diso wa ha o man ti pa ne show woman mu maye why yes here for to say yeah bre and sikafo ni ejina here for yeah bre ti pa ne show ongugu mu maye why na se wo pese wo kire yen se mimi no asembisa nka mi bebisa no ewo ho ba de ekwe de wo pese wo kire se yenya na emwa Ghana man na bo hye no me corruption no na edoso onye mu bia mi de mi hu si wa ye me tie na chipa but wadi hwa nti yesere you can first was Bible and corruption still now my Bible and corruption na ekoso ontimi entwa eto man they say we be appreciate maybe I to know they say pure touch na chere se mpese mi bisa se eye free education e be kan ho e wo eye amamu yi ababua yen se e ma nkofo bi no metimi ko school enti nkofo bi so kan na e ko ma di nti no press enti e na masika sema ya basa free education dey aha o man pa amebua yen
because obi awo ne ba so na abere no amana ko free education ameboaye abema oman atete apansam ameboaye se ko ye ni se ntu afa ntu fafa akani mo mbe bo oman amasika atno esi odi oman sika nira eye free education ntama oman ni mo aye nkasa enti ama oman ni mo aye de enu aba no enso na de na no asem atudwa no pressure wo pa sister min kan dada wo ya bre ya nto ade ena de bia nso corona o de bia corona o ama ye hu de ye oman no se ye so ye tu obi a se be de tu ya school fees ya be de didi mami ya bre pa min kan dada wo ye clear nyina na ye nko di de ye ne ma aban we de nko yiye yekuta ma o sister nti mundi mbu aye yekuta ma ye ni hweku o ana mema ni ya wa 300 ya 200 netimi hwe ma ya kan nyina ya 0 mami enko yiye na chere kwa aban no won hwe ni wonye bibi kakra ma o man ye bre sika ni o man ni mu ko to kura ye nto ena afen so ye se ye pam ye be de ni ye ma didi media mi ni hwefu o me na me hwe me ma enti ye bibi sa na na ekwa tia mabrabo tia sra aban no won hwe no wonye bibi o man mai no won kasa ma ye yenim sa pavement ni de enye but ye be hu mark na o mo de ma ye no ye be di suwa ma wo mo nso ebi so o man no ga no kura nyame ni mu ayefu ye be ti me di mra no suwa ma wo mo so mo nso ya ma me mu nsem a wo mo de ato adwa eno no a wo kire mu se si ade amamu no anya kura eniema a ekoso no eya ade a enhye enkuran eno nti wo mo de adesrede ena ema eye president se won kasa no kasa niema ebetumi ayeye kakra ede ama wo mo siafo ye ma me ba ko nso e wa ha a ye bebisa no no nso se ye no kwasem se pressure e ekoso e wo man Ghana mu na afa nu nsem bia na na do dan kwa e kan ye no wo de juma anase watia sai ma me yama ha nana do me pa cho wo ne ekoso wo man mu aho kire wo ye ton ade ye nto afa nso ne ma bo eye du ye hu ye ho ano edan bo nso ye de se nso ye tum bibia adechim bia ye tu nyomam ye nso a ne ye bedi krampo ye hu so ne ye bedi sese kra eje ye sika ewo ye so wo edan tua kra ye ntimi tua aduane ye bedi eji ni nyina efri ensem ye hu ye ho anu bi ye hu kine ewo man tinana do onhwe no ma oman no emunya mle na ye nya nkwaso wo na chasa mame kame akwa ye se na do dan kwa ebi mu se free education no de ba yo no no na ama how aba country ni mo ebi so e ka se no kwan so aro na won so de na woka oh media ni ami kan se ebi oba ye no tamama ha ma wo so na emu ye banana do ba ye no de na enye kura enye edan bo ade chimbia omutum pipe so ye se pipe pure water kura mpo o si ba ku 30% na mini 30% so say so come be ku we boa first 10% make na to bian say 10% ni 20%, ni 40%, 30%. Mintimi tobi no. Edan menya baby anda. Mintimi nya adwuma na menya bia do. Menya bia hwe ne ba. Eti onye. Onhwe no sna ya. Enti onhwe na ondi ehu adwuma emfa mano. Esanse se di oman ne kwona ginyame. Ye bo awram na afi no ya sanso. Ebisa ebinom ensensemsa. Wunyambote ne sanse oman no akrono. Anu aye de ma me wa ha. Yes, Mama, would you tum? I said, now do Danko Akuffu Addo amamu mu pressure abo mining. Pressure wa mamu pa. The son says, Senya, and you imagine some year to other and talk. Uba Kroma, who was Akuffu, and I come back to Bakupani at Mamma. The son said, pressure will come pa, Cecilia, the more than Kakra. See, I no kwasem se free education amampani de ba ye no. Ebi mo se abeboa, ebi so se ameboa na ma me wo kan se. Didnt abeboa ya nti se eboa ya ni se aboa ya so ye ho kire obi ho obi so so wo ompe nti ye be fa ni sa. Na ma me di asem na pesa wo to di fan from mem e ma sebe ya mampani etie. On just ka gukuru. Na ma ne ma ho nju kakra ma ye. Na ye se de ye ho kire ye. Na yenye free na asemu nyina enye din na yesu
ye ninji na mambo na obu ma mesi na Addo enya isika enwum na wono so entumi enya bi ya sanso ya ma me wa ha ya obo me pa cho de tie ne se Ghana ha no nsem bi ekoso a wo mu kire se na Addo danko Akuffu Addo amemu emu pressure pa esi o man so na enka mampani a wotwa emu e ma ha ma na pen so no na eniema mu anya densa wo ne se sesi angasa obia Bible akasa obia ni ho betumi aye ama oman no beta oman ye nimu ana yakwo wankasa wa hode sesi na ntumi mfiri ho no face camera she ya ho nti ya mpa gba nso mama e bebi atira kake abaye omusa abaye so ba nti ono na yese ya de na de aye na nti ya panecho ono ya ho ana oman de nso mu aye de ye ono yare na abaye ne kan ho ukwa country bebi a mi nwa wa broche me fra no a oso oniska e first so ka me fra onya kakra ma me sesi country bebi aye de ye oman Ghana pe e na aye de nti me sar mo musa sika wo bebi so mo de fan support ya kaka yesu ye de nechi ya mpa bo no woda na kire sa wodi ade ugina na ugina na mejina ntu se free education ababo ana yerade ya dodo na nkwa so na ma nkwa tinti ahode hom ya papa ahuchi wa so ba ne de ebi mu so ka se nu nti na de ahochira ba oman baby anjoya sister me si baby anjoya me so man de mu aya de metie ya adi ama me papa man ka na mabua na nso ya na aye baby yala you fra he say you fa ha try say ndi ampa boy bobo nse ya me papa epiepie na ya so ebi aso ye so obema ne ma papa epiepie ma me nyankopon enhira ye gusu ene ye nsam no afei no idea adru no ye gusu bisa eje nkrofo adwenkyere ewo sane wo mu hunu Ghana amam esi adefa ma me ma wa ha o awo menje huso ma me ensem bebre na ekoso o man Ghana mu a ebinu mu kire se eye pressure pa na aba o man ni mu wujidi se eye pressure ampa pressure pa na eba Ghana ha sesi a sika bia ni ho oto ade so ento wahu ye oba na ye to ade ni wokro mu de enu sesi a sika ni ho akwada wo fie abaye beba sesi a produce ni wa ha ya chiwo a ye di ko beji sika 6 million wo wusen wahu sika bia ni ho na ni be ya eduma sesi akoma ya di o ade so to aye ento banya ska no be hwe wo ba no to school fees sesi a fiti Monday a abaye bo bia ti mi hwedwa wa ha wahu wo bia ni wachi okunu wo fie na eduma so asei obi anye eduma na wo oba no be ye eduma na kwada nso ndibi na okunu so ndibi sesi a fiti Monday abaye be mo ka tell say abaye be ba ha de enu nya sam kiti wa wo ye ho achi ye papa ye ho achi ye min dada wo government nu onhwe no fa abaye fo nu kasa maye sa ye ti wa kwa wo na be dida ho sa 1 month 1 week 2 weeks na wo ho then na obedi wo kromo ayedin kuma ayedin papa kromo ayedin ti ma mi wujidi se amemu ekoso na Addo danko Akuffu Addo ene ye mampani a wotwa mu so mu mienu esi akan e wo 4 years a ebebe ya why na mu beto de ama no sesi asane nyina se ye ni ebie wahu sesi ane nyina ye ni ebie utuma we na enye yi a obesa fa wona no fa bebi foforo ana miwa wo mi to ma wo yeties na enye yi mi me bebi foforo nso no mba na nso wahu na me ensure ma me na ye guso ekọ na ye de ensem bisa no ahihya so mame ya ma o mejo mame we de mi wanim kra o wo di che ya kata wiana no ode mame na anokwasem ensem bi etwagu awa ya man mu a wo mo kire se o man ni mu aye den na mame sai na wo de hu de esifa e mu aye de ankasa o man ni de mu aye den no ma boy edin to me to okofa no mana na aye oka isi aye blanca sa abaye ye be ye aduma ye se la yin aduma ye tu ye ni ana ye tu ye ni aye kwa yin ye ba bi buba
Yeah, we buy. Yes, you can't carry the shame back. It is a Musi Mufala in Yaduma. Nana bless on one Fala Obiaba. Nana like one, Nana Bass, they lie in a fair Yaduma. That's in a fair Yaduma. Yafa Yaduma, they will, yeah, Blancasa. Timami, would you this a free education? Buy no, Abba, no, my new wire days. I say, Binum, Casa, Babua, a business. I'm one I won't say. Say no, dear. O money when I had na free education in Kaya. A yanny that will be and ya for be old to me for the bar and to our school to win the free education by no. Ya did not call. When you be the knuckle. As I say, o money the more. Free education in Naman or one way. I bet boy. I mean, so see free education, no Abba, boy. O mani moed na nso ne wa onkwanse o maskambla o man kakra enti wuji disa no ayi no kure se eye pressure kese pa o man ganim na pressure since o mani moed in Christmas ye hu ska o market o mani moed nti ye hu ska since yete ye ho a won tade ona say yete a nti o mani moed ni ba me na minim say the whole world because of area na nti the whole world bibia asesa nti ayede na wanya Ghana happy baby announce na wanya ye de hu say scan on my nti say abrochi bibia wan nti asra na wan ama bibi scam lo man Pacho na che say ye free education ye ba ye ebinum a kire wo ma dwene say ababoa o man no ebi nso say amaboa o man no na enu na nam so e ma eye kabo ene a ho kire aba o man ni ma me hu ne sen me dey free education e ba ne dey me dey mepe since me ba for no wo wie university me nya ne easy na e dine enwa nyama ye to ni na atumisa na nso na wan na free education buy no obi abetum kobi na hu se akola asunsuo hu se akola yinsa nse wa free education no ma president de ba na de no kwaya mianim wa ya de nti eye wa ya de ankasa o sanse ye ba ko obi na hu a loan ni ye de adwuma de bia wo pressure de bia pressure gina wo so sisi aso na wan na pressure gina obi aso want to abano why are they free education na abano why are they to onkoso here to be said say can you process and can na na do dan kwa be gina wani mu ansem a obeka a kire ne se wonya fa mo man gan sisi asam maka cho man panyin say yes rana hwa oma office kengo man skaka emblem na yeso ya hu hale ya nti yesla na o maskamla ma mesi wasra mampani se wo masika emra eye o man ni mu wonu so ne nsam na wodi atudwa no na yegusu ewurawura mu na ya sanso afe woni pa bi na ya sanso atie wono nso enu mu asem ma me ma wa ha o that is say Addo na mi aso ho ya fe o pressure boy ya ki ka o man Ghana mu se pressure ba o man Ghana mu say na hu di esifa pressure ni bi emu ode bi dan su si echi anamo yi a nyema be ko yi a pressure de wo kumpa na ebinum nso e kire wo ma dwene se eye free education e ba ye no na abema o man ni mu aye din ebi nso se abeboa aye na wo su hu de esen mi mo mu de abeboa ma ade kire se na mi ni na no ma du pia mi na dan so na de ba na e free abo ni de pe mi da mi kasi free na mo ami ana na e ya ma na chese ma mi can be from mem se mampani ne wo pese wo ye ade boa ye Ghana man yo mi pese wo ye ade boa Ghana man ya mi pese wo ye ade boa Ghana man ya mi pese wo ye ade boa Ghana man say ye ya de control yes ro mampani say ona ni ni hwe ya na emu aye din amane yes ram so na ni
afenso enura mi titi mare waka matisa openi for ba be ti e pa we ni ba bia ye ko ti mi sanda mi sayo yes na ye papa aso na ni wi abata mi si ese mi o ti mi Israel papa regional minister obeya abaye ya won share na won pebe ayara hosam nansu bibia be kwa kama kushafo ye bowura mu no mu ankasa mu tensam a ye ma me no eka